Pamiarsa tim gabungan saking BPBD, Kepolisian, TNI miwah instansi sanema paikatan ring Kabupaten Bangli, sayan rajak nampenin wesanan penggerau sasih kawane mangkin. Wenten 3 kecamatan inggih punika Bangli, susut miwah tembuku sane ngelaporang bencana. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangli Ketut Agus Sutapo Mausang, bencana ring ketiga kecamatan Inucap akean Tanah Embit, miwah taruruntuh. Bencana Inucap ngaunang serana duen pemerintah skadi infrastruktur jalan serana duen krama, miwah pribadi saking permukiman tur merajan. Santurnyane ring kecamatan Kintamani Paiketan Dani manggih laporan wenten pelinggih sane rusak ring pura puncak Indra Kilas santukan keni taruruntuh ring widangan Mandala Utama Pura. Manut Agus usaha nampinin bencana oleh tim gabungan kaulengang ring sektor utama sanit dada sarana vital sekadi mersihang material longsor ring markine inggian ngangge tenaga manual miwah penyemprotan sisan endut mangde nenten suwe mawasana kaon ring sajoning kauripan krama. Usaha nampinin tanah embed ring Banjar Brahmana Bukit Bangli taler kelaksanayang oleh tim gabungan inggih punike mersihang endut ngangge alat berat taler evakuasi barang korban. Agus Mausang wenten pitung diri krama sane kejantenang selamat saking bencana tanah embed Inucap. Tur mangkin kantun ngungsi ring jero semeton ipun. Kuentenan tim gabungan kantun ngarepin piambeng indik kuentenan alat berat mangdeside digelis mersiang sisan endut ring markine napi malih manut saking rilis BMKG sasi sabah kantun mepotensi ngelintang ring Kabupaten Bangli. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.